Hawa jamaa wakati wanaimba hizi nyimbo walikuwa wanatafakari nini? Walikuwa wanatafakari nini? Mwingine akasema, usiniite Mwokozi, unisikie, unapozuru wengine, usinipite. Hizi nyimbo hazikuimbwa na mtu yeyote ambaye amekaa mahali popote. Watu walikuwa wamekaa kwenye ibada. Yohana, Biblia inasema kwenye kile kitabu cha Ufunuo wa Yohana, Biblia inatuambia, Yohana anasema nami nalikuwa katika roho. Akiwa katika roho ndipo anapokea maelekezo, anaonyeshwa vitu ambavyo vitatokea. Alikuwa katika ibada. Alikuwa ameshajiachilia mbele za Mungu. Alikuwa ameachilia maisha yake na moyo wake kwamba Mungu, mimi si chochote, sina lolote, ila wewe unalo la kufanya kwa ajili ya maisha yangu. Ndio Yesu anaanza kuzungumza naye. Shida sisi tunaingia ibadani na mioyo migumu. Tunaingia ibadani mioyo imekunjamana. Unaingia ibadani unakumbuka jana nilizinguana na Nancy. Unaingia ibadani unakumbuka Eliabu, kuna kitu alinifanyia jana. Sikiliza, ibada hiyo haiwezi kawa nyepesi kwako hata kidogo. Ibada sio kitu ambacho unatakiwa kukichukulia kimazoea tu kwamba nitaenda, nitapiga kinanda, nitamaliza. Ifike mahali hata upige vinanda, anapiga kinanda analia, unasema yes, kuna nguvu ya Mungu imeachiliwa mahali. Ifike mahali viongozi wa praise akisimama mbele akiimba, unaona mpaka shati lake linaloa, si linaloa jasho, machozi yanamtoka. And it is possible. Shida tunakuja ibadani, mioyo yetu haiko kiibada. Yaani mioyo ina kitu kingine, moyo unawaza kitu kingine, akili inawaza kingine, alafu unasema twende ibadani. Na ndio maana wakati mwingine hata mavazi ambayo tunayavaa ibadani si mavazi ambayo unaweza kumruhusu Roho Mtakatifu akuhudumie. Na ndio maana imefika hatua hata sisi tunaanza kuzuia kuvaa suruali pale chini. Kwa sababu tunatamani angalau mtu ambaye anakuongoza kwenye kumwabudu Mungu, basi angalau basi kaa kwenye muonekano ambao hata mtu mwingine iwe rahisi kwake kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Biblia inaposema kwamba saa inakuja nayo saa ipo waabudu wataabudu katika roho na kweli. Hata kwa nini waabudu? Kwa sababu Mungu ni roho.